spot mancing ontolohod yang berada di perumahan Villa Gading Harapan 3, teman-teman. Tuh banyak, banyak pohon kelapa tuh. Oh, anggap aja kita lagi di Pantai Sanur. Tuh air mancur, anggap aja lagi di Monas tuh. Ini pemandian bidadari ini tuh. Tuh. Doble strike, doble di spot mancing ontolohod. Tuh maem tuh, maem masih di ontolohod. Hehehe, masih di spot mancing ontolohod. Hehehe, ontolohod teman-teman. Ada kakak kata teman-teman makan tuh. Iya, ontolohod. Double N. Ontolohod. Tuh, lihat tuh ontolohod buliannya tuh. Kela. Tuh, gede banget tuh. Gede ontolohod. Yo, gede banget tuh, Masya Allah. Tuh. Pas genggam. Ingat teman-teman ya, spot mancing naon, Bah? Tuh, ontolohod, teman-teman. Apa segede sendal? Loh, kata Pak Abram loh. Mancing ontolohod. Tuh, spot mancing ontolohod. Ontolohod. Ya. Nih, angkat, Pak. Ayo kita lihat nih. Oh, sini, Pak. Yang satu raksasa banget ini ya. Gede banget ini. Dari pagi tuh, Pak. Enggak, jam 10-an lah, kurang lebih. Banyak banget dapatnya. Masya Allah, banyak banget.